Abakunzi ba Ibuga Global TV ndabasuhuje, ikaze bwana Semugeshi muri kubona imbere yanyu. Urakoze cyane Joseph. Reka twinjire mu makuru quick update, nibyo turi mu ntangiriro z'icyumweru mbaha nikaze. Leta z'Ubumwe za Amerika hari ingingo bari bahaye Iran bayisaba kuzemera, ariko nayo izitesha agaciro. Bamwe bati ko twari twizeye umuti kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, none ubu ngo hagiye gucura iki. Basubije iki? Weekend idusize hehe, dutangiye icyumweru gute mu burasirazuba bwo hagati? Icyo ku expecta cyo abumvaga ko intambara iri kugana ku musozo nibyo biri mu mvugo z'abadiplomate, ariko iyo ufashe ikarita ukayigenzura ukayisesengura urabona ko ibiri mu mvugo bitandukanye n'imyiteguro iri kugaragarira amaso mu by'ukuri. Ku wa kane w'icyumweru gishize nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye umuhuza wa Pakistan icyo twagiranye n'ibyifuzo 14 basaba Iran kinyuzamo amaso. Ibyo ni draft cyangwa se ni bigomba kuganirwa mu gimande zombi zabyumvikanye. Wumve ko ibi bitandukanye nuko Amerika yinjiye mu biganiro bwa mbere, aho yinjiye ifite demands, ifite ibyo Iran igomba kubahiriza, nyamara bagiye ku meza y'ibiganiro, nacyo cyatumye era round ya kabiri ibiganiro itaba. Kuri ubu rero iyi draft igizwe n'ibyifuzo 14 cyangwa se by'Amerika ibona byashyirwa mu bikorwa, ubundi ikagana Iran. Ntabwo Iran igeze ibyemera kuko harimo bimwe muri byo. Iran navuga ko yateye shoti inkoresheje iyo mvugo kugira ngo byumvikane. Hanyuma Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump akibikubita amaso, byari mu masaha Joseph y'isaa 4 Kigali mu Rwanda, Gitega mu Burundi, byo ku munsi w'ejo byari tariki 10 nibwo Iran twamenye ko yasubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusubiza Amerika ni gute? No gushyikiriza umuhuza wa Pakistan nawe akahita byohereza i Washington. Trump yasavuga ko atishimiye ibyo Iran ivuze, tugibukomozo mu kanya. Hanyuma magambo y'aba diplomate bafite byinshi avuze ku isoko. Trump akimara kuvuga ko atishimiye ibyo Iran imusubije, bikomoka kuri petrol byasubiza mu ko 5%. Bivuze ngo n'ubona abantu base batekereza ko intambara nyine ikomeza. Nicyo byase bisobanura, bivuga ko bw'intambara irakomeje, nicyo byase bivuga. Hanyuma rero ni ibikiro Iran yasubije Trump byatumye avuga ko atishimiye ibisubizo. Ubundi biganirwaho nyirizina harimo ingingo na kubira mu ngingo 3 nini, nubwo ari 14 ariko reka mbikubire mu ngingo 3. Harimo umuhoro wa Hormuz, harimo projet nucleaire, ubwo bizijyana na projet za missile cyangwa se programme za missile zo muri Iran. Hanyuma ikindi rero ni bijyanye n'iriya uranium imaze gutunganywa. Mere kuri uranium imaze gutunganywa ni ibiro 44, buriya bivugwa ko ibyo biro bitunganyijwe neza havamo kirimbuzi hagati 10 na 12. Muri ibyo biro 44 zubukana nibura bukubye inshuro zirenga 50 iturika rya Hiroshima na Nagasaki. Izo kirimbuzi zavamo Iran iramutse zifite, navuga ko nayo yahitijya mu bihanganye cyangwa se mu bihugu bigira ijambo ku bijyanye na diplomasi mpuzamahanga, ariko mu gice cy'inama ni bya bihugu bita ko bifite veto cyangwa se ubudahangarwa ku rwego mpuzamahanga. Okay, yego, ariko nituza kubyita veto hari umuntu ushobora kutayumva ko ari zino big 5. Siko biri. Ni ukuvuga ngo nabo batabagira uburenganzira bwo kutagabwaho ibitero no kuburabuzwa n'ibihugu uko bibishatse. Kuko ubundi bavuga ko kirimbuzi ni arme dissuasion, kuko uzifite ni intwaro z'igitinyiro, uzifite nyine abatinyitse ntacyo ushobora kumukoraho. Hanyuma Iran yahise ivuga ko ibi bijyanye n'iyi uranium batunganyije hejuru 30%. Icyo Amerika ibitekerezaho ni ikihe? Amerika irasaba Iran ko yasohorera uranium igasohoka mu gihugu, igashaka ahandi ijya kubitswa. Mbere Ubushinwa n'Uburusiya nibyo bihugu byagaragaje ibyo byifuzo, ariko nyuma Amerika nayo igaragaza ko yiteguye kuba yabika iyo uranium y'igihugu cya Iran. Ibidashoboka, ariko Amerika isa nkaho yagaragaje isi ko bishoboka ko ibukene dukubutsemo. Amerika yafashe uranium yo muri Venezuela ibiro 13 n'igice irabigemura, kuko iyo uranium muri Venezuela nayo yari imaze gutunganywa nibura hejuru 20%. Bayikura hariya muri mu nganda za nucleaire zo muri Venezuela, bayijyana muri Dakota y'Amajyepfo, nimwe muri leta ziri hafi zegeranye na Caraïbe. Iran iyo ngingo yavuze ko idashoboka, yirinze kugira ikivuga, ariko ivuga ko byanze bikunze bidashoboka. Kuko bavuze ko kurindura mutungo kamere wabo ngo bazabikora nk'uko barinda ubuzima bwabo. Uvuga ngo uranium yabaye igice kigize ubuzima bw'abanya-Iran.
hanyuma ikindi Amerika yarasabye ko inganda kirimbuzi za Iran zaba dismantled, ni ukuvuga zisenywe cyangwa se zihagarikwe burundu ibikorwa bihagarare mu gihe cy'imyaka runaka. Nabyo bavuze ko bizakorwa, ariko sindi bubyite ko bizakorwa, bavuze ko ibyo bishobora gutekerezwa mu gihe amasezerano ya nyuma na nyuma yemejwe. Ni ukuvuga ngo ibyo babikora niba ndi bubyite as reward, ni ukuvuga ngo twamaze gusinya amasezerano, turi kubona ko byakunze ibyo twemeje, twabashyize mu bikorwa, reka dukora ibi ngibi. Ariko buriya mu buryo bwa diplomasi nta kintu amasezerano abavuze, kuko Amerika ishobora gusinya amasezerano nk'igihugu nka Amerika, wabonye ko ntacyo ICC ivuga, ntacyo UN Security Council yatangira Amerika, Human Rights Watch ntakikora, Amnesty International kuri Amerika ntacyo bakora. Ni ukuvuga ngo Amerika ishobora no gusinya amasezerano mu mpapuro ariko ikayarengaho, nyamara ntihabe gukurikirana. Icyo Iran wenda yakora natekereje muri ariya masezerano ni ugushyiraho ingamba zikakaye zigomba gukurikira uwo ari we wese wangije nkana cyangwa se warenze kubyemejwe. Hanyuma rero bavuga ko ibyo bizakorwa mu gihe bazaba bamaze kwizera ko amasezerano yabaye. Ikindi n'umura wa Hormuz ho bavuze ko iyo ngingo rwose abatekereza ko Hormuz izasubira ko yahoze mbere yabera bitero bya tariki 28 babyibagirwe. Iran yavuze ko umura wa Hormuz abazajya bacamo bazajya bishyura. Hanyuma ibijyanye n'iriya mitwe bakorana mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko Hezbollah, Abahutis ndetse na Hamas, Iran yavuze ko ari ingingo muri itaganirwaho, nta nubwo ikwiye kubiri mu ngingo ziri gutekerezwaho, kuko ntawe bireba. Ni nkuko bati nta n'uburyo bireba, ntawe bireba, nk'uko tutabuza Amerika kugira ibigo muri Somalia, muri Djibouti, ntitwababuza kugira ibigo mu Burayi, na hano murabifite. Natwe ubu ni uburyo noneho tugera ku banzi bacu. Ko n'ubundi bavuga ko iriya bita proxies, noneho zino military proxies ni igice kimwe cy'igitinyiro cya Iran. Ni ukuvuga ngo ni nka hari Iran izengurutse Israel mu bice by'amajyepfo hari Gaza, mu majyaruguru hari Hezbollah, hanyuma mu buriya Abahutis Yemen uzuretse kiri kure gato ya Israel. Ubwo reka tuvuge ari mu gice cy'uburasirazuba wenda nanone hepfo ari kugana ku nyanja y'Abarabu cyangwa se y'umutuku hari Hezbollah, hari Abahutis. Iyo ngingo ntabwo iganirwaho, nk'uko Israel nayo buri irimo iregera Iran iciye muri Emira z'Abarabu. Ari amasezerano bagiranye, ni amasezerano kugeza ubu yamaze gutuma Israel yohereza systeme zabo z'ubwirinzi hariya. Bivuze ko banazohererezanyije n'abasirikare bagomba kuzikoresha. Ejo tuzumva ngo amasezerano aremeza ko noneho n'itsinda ry'ingabo runaka zigomba kujya hariya, kandi Emira z'Abarabu ni iki kizitandukana na Iran, se nayo amazi ya Hormuz. Uvuga ngo ni Israel nayo iri kwegera Iran iciye muri Emira z'Abarabu, ni Iran nayo yegera Israel iciye muri Hezbollah, Hamas ndetse n'Abahutis. Urebye n'ibyo byatumye Trump avuga ko atishimiye ibisubizo Iran yamuhaye. Uranyemerera umpurize iyi ngingo ku munsi w'ejo muri iki cyumweru twaraye dusoje bwana Semugeshi, nazo nzenguruka mu bitangazamakuru birimo nka Global Surveillance, ndeba kuri Mario Nofo nawe arandika cyane, ndetse na Iran News, bose mbona bari kugaruka ku ijambo rya Benjamin Netanyahu, uyu ni Prime Minister w'igihugu cya Israel kiri gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijambo uyu mukuru wa kira gihugu yavuze ko amahirwe Israel ifite aka kanya nta kindi gishobora kuzagira ngo bashobora kuzayategereza mu bindi binyajana cyangwa mu myaka 100 bakayabura, ngo bityo ko nta kosa na rimwe bagomba gukora ryo guhagarika ibitero. Ku ruhande rwa Amerika ko bari kuvuga ibiganiro, ku ruhande rwa Israel bakaba bamaramaje ko bagomba gupushinga kugera bageze ku kadomo kanyuma k'icyo bifuza. Israel imigirire yayo cyangwa se gushaka kwayo wabihuza gute n'ibi biganiro turi kubona Leta Zunze za Amerika ziri gupushinga, cyane cyane ko bakorana mu gutera Iran? Mu by'ukuri si ukudukinga ibikarito mu maso, nyamara intambara iri bigiye gutangira. Actually ni ikiganiro cya CBC, ndumva ariho cyitwa 60 minutes, aribwo baganira na Benjamin Netanyahu, avuga ko koko babona rwose n'ayandi mahirwe bazagira nk'aya yo gusenya Iran. Nayo mpamvu uriya Netanyahu ngo nawe mu byo yoherereje Trump, kuko buriya Iran yohereje ibyo itekereza kuri proposal za Amerika, Israel nayo yohereza icyo nakita nka plan ikubiyemo uko bazagaba ibitero, naho bazarasa, nabo bazica, uko bazabisenya n'umusaruro bizagira. Iran irasubiza nyandiko twakita z'amahoro, Israel nayo yohereza plan ikubiyemo ibyo batekereza ko bishobora guca intege Iran, kuko baravaka iki gitero bazagaba ari igitero mu by'ukuri kizasoza kizangiza ubushobozi bwose bwa Iran. Hanyuma ariko Iran nayo ikaba yaramaze kuburira
ari nayo mpamvu Israel nyine ubona yamaze kwimura ibikoresho byayo byinshi by'uburinzi birinda ikirere ngo abajyane muri Emirates z'Abarabu ko bazi icyo Iran yati bakorera. Iran yavuze ko nayo ibafitiye surprise. Mu bubiko bwacu bwa Misiri harimo surprise tubafitiye, dufite ikarita tuzakora tukaza ducurika ikibuga. Hanyuma Emirates z'Abarabu gusa n'ubwa mbere bwa Arabia Saudite bwabwiwe ibyo. Nujya ku rundi ruhande urasanga Qatar na Kuwait babwiye ibyo, Bahrain babwiwe ibyo. Ni Iran nayo yiteguye ko nigabwaho ibitero izatigerera mu kebo bari kwigereramo. Ni Iran sofa yari yamaze no kuvuga ko nihagira undi muyobozi mukuru muri Iran wicwa, imiryango iyoboye ibihugu mu burasirazuba bwo hagati nayo igomba rwose kwitegura ikiriyo cyihuse, kuko nabo bazahita batangira kwibasira izo ngo z'abo bayobozi bakuru. Ariko okay, bafite ubwirinzi ubutasi n'ibindi bigiye bitandukanye ibyo Iran yaboraga, ariko nayo ifite kuri ubu ngubu. Ubushinwa n'Uburusiya bari aho hafi bari kubafasha mu butasi. Ni Iran kugeza ubu bavuze ko ifite Sukhoi 35 ndege navuga ko igezweho rwose mu ntambara zibira mu kirere. Bafite ubwirinzi bwa S-400 bahawe n'Uburusiya. N'Uburusiya kandi buri kohereza ibyo nakita matière première zifashishwa mu gucura missile ballistique na drones banyuze mu nyanja Caspian. Ni Iran nayo ubona ko iri guhabwa imbaraga n'ubufasha n'ibihugu by'ibihangange, kugeza naho Benjamin Netanyahu ubwe avuze ko nyine aya ariyo mahirwe ya nyuma afite, kuko nyuma y'iki gihe Iran ishobora kuzubaka ubushobozi bizabagora kuba bahigabaho ibitero bafatirana ikintu gihe niba ari kwisenya bayisenye. Ariko Iran nayo ikabibizi ko nyine nayo iri muri iyo danger zone. Natwe turabizi ko muri iyo danger zone, kuba mutekereza ko mwadufatirana mukaturasaho natwe turabibona ko nyine cyaba ari cyo gihe. Ubwo nabo bari kugwiza ubushobozi bwose bushoboka. Bumvishe mu minsi ishize bajya mu Bushinwa, Wang Yi ahura na Dr. Abbas Araghchi yavuze ko Iran ifite ubushobozi bwose bwo gutunga no gutunganya ingufu zabo za kirimbuzi. Ubwo n'Ubushinwa bwese bwipozisiona kuri korana rwa Iran. Uburusiya bwarabivuze ubufasha muzakenera bujyaye n'inyungu zanyu muri karakarere muzatubwire. N'Uburusiya bwamaze kwipozisiona. Turavuga ibyo mu gihe umusibejo Trump yitezwe i Beijing. Ubwo arajyayo bavugane ku by'ubukungu, gufatana ibihano Iran, ndetse banakava ko naval blockade buri iri mu kigobe cya Oman buri akenshi birimo igendereye cyangwa isa nkaho igendereye kuzitira no kubangamira Ubushinwa mu rwego rumwe rw'ubukungu, ko 90% by'Ubushinwa butumiza hanze by'ibikomoka kuri petrol biva muri Strait of Hormuz. So urwo ruhurirane rw'ibyo n'ibyo bimenyetso by'intambara nicyo giherwaho havuga ko ari gutegurwa ikintu kinini kandi gishobora kugira impact idasanzwe mu isi. Dusoza ikiganiro cyacu Semugeshi, twabonye imbaraga ziremereye kuri Iran ubwo Amerika na Israel bayisozagaho ibitero. Ntatinya kuvuga ko twabonye isazi yicishwa inyundo. Aka kanya turi mu cyo navuga kimeze nka bargaining power. Icyari imbaraga z'umurengera zakoreshejwe ubu kikaba cyahindutse guca bugufi impande zose hakabaho kumvikana. Niki cyabaye muri iyi si? Ntabashobora kuba hari izindi mbaraga twahishwe gushaka kwivumbura zikatwivumburiraho, yenda abategetsi ku rwego rw'isi bakareba bakavuga bati nidukomeza umutsi isi turaza kuyororeka kurenza uko twakomeza kwambara fime tubigarukiriza mu burasirazuba bwo hagati. Niba hari ikintu isi iri gusengera nanjye ndimo, nuko buriya perezida ko ruguru Kim Jong Un yazicwa n'urupfu rusanzwe, twita nyine urupfu rusanzwe, n'indwara se accident isanzwe. Ariko ni icyifuzo cyangwa buri wese ashatse yabisengera, kuko muri iyi weekend usohotse mu makuru ya ruguru yatoye itegeko nshinga rishya rijyanye na nuclear ryemeza ko Kim Jong Un niyicwaga bweho igitero ahariho hose, ubu rwose ashatse yatangiye kugenda yidegembya. Bazahita bagaba ibitero kirimbuzi nane gusa. Ni nko kutubwira ngo isi yose itegetswe kumurinda. Ni icyo bisobanuye. Niyo mpamvu zivuze ni buri wese rwose ari kubisengera ngo azapfa urupfu rusanzwe, kubera ko bamaze iminsi babona ibibera hirya no hino mu isi. Reba nk'uko Amerika yagabye ibitero rimwe bayisha umuyobozi w'ikirenga muri Iran, igaba ibitero ishimuse perezida wa Venezuela n'akenda k'imbere ngo yambaye, baramushorera bamujyanye Washington. Dore uko bagenye Saddam Hussein bamumanika muri Iraq, Noriega. Dufite ingero z'abaperezida benshi bagiye bica cyangwa se bafata nk'aho ari abantu basanzwe nyamara ari abakuru b'ibihugu. Korea ya ruguru nayo irabizi ko isumbirijwe muri Korea y'Epfo n'Ubuyapani,
hahora amato ya Amerika ku byambu bya Busan muri Korea y'Epfo, n'ibitero bibagwagaho hariya rimwe na bakabivumbura rimwe bari mu mazi babihagarika. Ari nayo mpamvu nabo iyo bagiye kugerageza misile nshya cyangwa se za ICBM nabo nabo bajya hafi ya biriya bihugu bavuga ati dore ubundi bushobozi bushya twubatse, bakajya hafi y'Ubuyapani bati pay attention, mwarashweho kirimbuzi na Amerika mu bihe by'intambara kabiri y'isi yose, ariko nimutitona natwe tuzarimbura iyo migi yanyu. Korea y'Epfo isanzwe ibizi, ndetse ubu hari ikintu buriya gisekeje abantu batazi ako cyangwa se banazi nubwo atari umugabane munini. Uzi ko buriya kuva mu myaka ya za 50 Korea y'Epfo n'iya ruguru biri muri truce, buriya biri mu gahenge. Uvuga ngo bimaze mu gahenge imyaka kabaka muri 70 niko gahenge karambye mu isi. Ukuvuga ngo nubwo bari muri ako gahenge kamaze imyaka ikabaka muri za 70 kuko ntabwo baragera ku bwumvikane, impande zo zihora zihanganye mu myaka, nubwo bamaze igihe mu gahenge k'iyo myaka yose. Ni ukuvuga ngo bahora bihanangirizanya, turi mu gahenge n'ibyo, ariko pay attention, mukoze ikosa rito twabagaho ibitero cyangwa se twari twavuga ngo umwe yoherereza undi myanda, undi akakohereza ibipupe, bafata ibyangwe bafata ibisigazwa mu mabotike, mu madushe bakohereza. Ni ibyo nyine bahoramo byo gushotorana bya hato na hato kugira bibukanye ko batarakundana cyane rwose. Hanyuma rero ibindi wari uvuze ati zije politike z'abategetsi mu isi zo n'udukino barimo, ariko dushobora gushyira isi mu kaga. Urabona ibitero bya Amerika na Trump yibwira ngo azahagarika byoroshye ubutegetsi bwa Islam, twese turi kubibabariramo. Petrol nibwo bwa mbere essence mu Rwanda iguze inoti y'ibihumbi 4 litro, ni bidasanzwe, aho ibiciro byikuba inshuro zirenze hafi 50% mu gihe kituze ibyumweru 2. So urumva muri rusange imyanzuro y'abadiplomate iraza ikatugiraho ingaruka. Nayo mpamvu natangiye mvuga ngo dusenge uriya mu president muri Korea ruguru azicwa n'urupfu rusanzwe, otherwise barabo bagaragaje ko badavugirwamo, niko tubaga ibitero kirimbuzi. Hanyuma sinzi niba Amerika yigaba igitero kirimbuzi giceceke, ubwo ikimenya ko yigabye nawe iba yabigabye tayari. Ubwo n'ibindi bihugu biri aho ngaho nugaba yabikirimbuzi muri Korea ruguru, ingaruka mu Bushinwa buzizumvikanayo, byange bikunde n'izo radiation, iyo myuka izagera mu Bushinwa. Burese ahita avuga ati n'ubundi reka wese n'ubundi niyo nambara abafite, ubwo na Israel ishobora kwita profit cyane ikabigaba muri Iran. Ubwo Iran nayo yabarabigezeho, ubwo ibihugu byo mu kigobe cy'abaperesi urumva ibyata bibabaho. So iyo myanzuro ya hato na hato n'ibyemezo nibyo bishobora koreka isi. Hanyuma rero rwose icyo mbona wenda cy'ingenzi cyihutirwa nuko Trump ari kuvuga ko ashaka amahoro, Netanyahu barashaka intambara, Iran barashaka amahoro. Sinzi ninde uri buze kumvirwa, ariko icyo mbona nuko buri Isiraheli ifite ukuntu muri diplomasi ijambo riniga rya Amerika. Kigaragara nuko Netanyahu taranyurwa nuko Iran itararimburwa ngo kugira bishakaho. Dushobora kuza kubona ibitero bishya by'intambara. Joseph, ndagushimiye cyane. Reka ngushimire, tunashimira abakunzi bibuga Global TV. Ubundi amakuru y'ibiganiro mu buryo bw'ubusesenguzi n'ama updates nakagaruka.